Kung kamoy papilion, hay may mas importante, ang gamay o ang dako? Tubag. Kung kamoy papilion, hay may mas peligro, ang gamay o ang dako? Tubag. Kung atong basihan ang Ebanghelyo, way dako nga wa magsugod sa gamay. Dili mahitabo ang dako kung way gamay. Muna kuhaon nimong gamay, mawa sad ng dako. Muna ato gyung matngunan kining mga gagmay. Nayuban mauwaw kay gamay kay siya, putot kayo. Oy, be happy kay ikaw maoy labing importante. Tanawa ha, kanang imong tupad diin na nagsugod, usa ka sperm cell, usa ka egg cell. Kung ano rin na microscopic ang iyang size ana, di ka mo gamit og microscope, di na nimo makita, pero natanawa na imong tupad. Tanawa. Pero daghan kaayo nga gibuhat sa Ginoo, himuon unta niyang tao, pero giguba man samtang gamay pa ang sperm cell, gibutangan magkondom, awa, wa mo hingkod. Ang egg cell giimnan magpills, awa mo hingkod. Ang agianan sa sperm cell o egg cell kuan man giputol man, gipalaygit, nawa. Ang katuntang inyong ikatupad karon, basig mga buotan to kay anang imong tupad, awa na dayon. Ana. Karon bitaw sa Amerika, niingon si President Donald Trump, gani nahimo na ng executive order niya, there are only two sexes in America, male and female. Kay usik kuno kaayo, dako kuno kay silang budget sa pagsuporta anang mga transgender activities o mga operations. Kay mangayo magsuporta gyud para ni Donald Trump karon, President Donald Trump sa iyang administration, mga useless spending kining niya. Nagsupport pa kuno sila og pila to? $50 million kada mantingali to buwan o kada adlaw ba to, alang sa pag-spread anang kondom. Useless spending. Iyan na kuno nang i-cut off. Kay may na lang kuno na mubalik na ngadto sa panudlanan sa gobyerno o mahimong mga kanini ang productive nga makapabunga sa makapalambo sa ekonomiya sa Amerika. Ana ba kanang importante kay nang gamay kana bitang lalaki o babae magsugod na sa kidhat-kidhat, pasiplat-pasiplat, ginagmay lang yun nga action niya, smile, gamay ra kay na, pero musangko yun na nga mapaangkan ng bayhana. Og di gid siya ba og di gid siya magamping kanang kidhat-kidhat sa laki, smile niya mo respond sa ka nya human text o sa ka text o sa kaadlaw nga I like you, ana bisa ka na mga emoji lang nga ana ganing muwa inana o nya mo bawas ka na suka-suka gid ka kadugayan oy kadaghan diyang napaangkan tungod ana, di ba? Daghan sa kayong nailad tungod ana. Kana day mga mangingilad unsa man day isugod ana, smile. Nya mo smile na nimo, wa man ko kaila ning tawhana. Nya ni smile ka, kaditik siya nga ni smile ka. Uy, kumusta naman ka? Uy, ana dool naman to nimo siya. Atay sa ay stilan mo ikaw nalimot man ka nga silingan tas una dito sa lahog sa Guadalupe mo, Guadalupe de. So dugay-dugay na manggugko dito sa kuan god kana ganing abroad ana ba.
Daghan kay siya hangtod sige mong istorya hangtod nganlan angan sa imong mama, nganlag milagros niya imong mama kay kuan man kana ganing Ambrosia. Nya moingon din ka, si kuan ba nang Mila ba imong tong mama milagros ba siya? Ambrosia man, Ambrosia man ang ako nitong silingan ang milagros. Hangtod nga mura na mo kay kaila, hangtod makuha yung imong kwarta. Oy, wa din na. Amo na mao sa na style sa yawa. Ginagmay nga mga binuang, ginagmay nga pagpamakak, mahimo na nga pagpamakak nga dinagko. Sa una, sugal-sugal lang to, baraha nga kanang lata na kaayo, unya ang isugal, labtik ra. Anong ana ba? Pildi ka, labtikan di ka. Sunod, paliyo na posporo. Ana. Karon kasino na. Nya kay nakalingkod man og panudlanan sa gobyerno, karon milyon-milyon na nga korupsyon kay isugal na mas kasino. Sa una, sigarilyo ra, primero gani lumboy, kanara ganing dahon sa lumboy likiton usay papel likiton nya butangan og laing papel nya tabakon, nadugay gibutangan nagtabako, nadugay sigarilyo na, sunod marijuana na, nadugay shabu na, karon cocaine na. Di ba? Be careful of small things. So unsa man itong hinumduman? Matud pa ni Kristo, pagtanom og maayong liso. Ang kanang ginagmayng maayo nga buhat maoy buhata kada adlaw. Pasagdi lang, sige lang yung buhat og maayo kada adlaw. Isintro ang imong hunahuna sa pagbuhat og maayo kada adlaw. Ayaw na lang paghunahuna, motubo ba na? Mobunga ba na? Matud pa diri sa ato ebanghelyo, ang yuta na maoy mo palambo ni ana. Kinsa maning yuta nga gihisgutan? Ang grasyas Ginoo, ang gahom sa Ginoo. Dili na nato concern mo bunga ba ni kining akong pagrespeto sa akong kaugalingon nga matug kog sayo, dili ko magsigduwa aning computer, magrosaryo ko kada adlaw, di ko magsigig tan-aw ang mga porn, magsigi ko og kugi, nadyo ko schedule sa paglimpyo. Nabi tay mga simbahan ato lang ning himuong libak ba, pero libak in public. Inaot pa unta kuan sa unta makaamgo ta o kinsa say mga in charge. Nagi mga simbahan nga akong mamisahan nga inighangad na kus kisami portigyong dagkua sa bay sa lawa-lawa. Makaingon ko, maklaro naman nako, mura nagduyan ba nako kanang na ang lawa-lawa pila na ka nakatuig no nga wa gina siya makuha. Pila ra man ginang lawa, kanang lawa sa kuan kaning kaka di man nahapit makita, pero imo nang pasagdan sige siya gana, sige siya gana, sige gana, madugay makita ginani mo. Pareha ng abog, siging tungtong kanatong lingkuranan diha, siging tungtong ang abog kada adlaw, madugay igsunod nimong kakita, iglingkod nimo mumarka imong lubot muna kada adlaw paghimog maayo, panglimpyo kada adlaw, kanang sala nato venial sins, ayaw kumpiyansa ng venial sins, kanang komedya-komedya, anang dinhi mga empleyado, komedya-komedya, siya hugota pa nimo day, siya hugot, ikaw di ay luag na ka, siya hugot sad, labi nag-iparis nimo, hugot pa day ka, dayon. Gahi paday ka, istorya yung anda ba niya, pulos minyo. Na madugay, magtiksanay na to. Pwede testingan ang imong gahi. Ni siya gahi, mangkog ubo. Ang mga komedya pag-unagod. Pero sa siging komedya-komedya, hangtod, hikap-hikap na, hapak-hapak na, ayaw, gudi ako, samok ba nimo? Ana ba na, tuslok-tuslok skilid, ginagmay niya na, siging abot kada adlaw, siging abot kada adlaw. Madugay na, sunod ting sweldo, to nas motel.
motel. Mahibawaan dayon na sa isig ka pamilya, away dayon ang pamilya, bungkag na ang pamilya, moabot sa na nga tos kumpanya, hala, taktako nas kumpanya. Dagko na kaayo ang resulta man naghilak na iniguman. Di ba? Nagsugod atong ginagmay. So na, be careful of small things. Do every bit of goodness every day. Pagbuhat gyud maayo kada adlaw, unya patya ang evil in its very small beginning. Usa sa akong moral theologian nga maestro sa diha pa ko sa seminaryo, niingon siya kanang sala gagsugod na sa tentasyon. Kanang tentasyon mura na siya tumoy sa dagom. Tanawa ra ko ng tumoy sa dagom, the tip of a needle. Makita na nimo. Maglisod ka kakita pila may size sa tip of a needle. Unsay gidakon sa tumoy sa dagom? Gamay dako. Gamay magani ng lungag sa lubot sa dagom. Daghan naman nato diri nga kun wa lang gyud glasses, di na gyud ka sulod anang hilo. Samot ng tip of a needle. Pero matod pa sa among moral theologian, ipasod ang tip of a needle. Ipasod ba? Di ba kanang gihigot nga hilo nga naa niya musod sa natanan? Di ba? Awa mo ka, G. Ang kanabang tumoy sa dagom ipasulod kadtong taas kayong hilo nga gihigot niya musod sa natanan. Pasabot og i-allow nato ang gamay kaayo nga binuang, ang dagkong binuang mosunod sad na. Kung atong pugngan, atong wagtangon ang gamay nga binuang, mawa sa nang gamay. Kung magsigi tagbuhat og maayo kada adlaw, mubunga ginagdakong kaayuhan. Gilinga imong tupad. Ingna motuo ka nga kanang mopalitag slot kada adlaw, mubunga na og millions. Ingna kano. Ina kana bang atong tag 100 pesos na ipalit aning slot ni Father Siano, motuo ka nga mubunga nag millions? Sa ato mga slot dinhi ginagmay kay na unsa may resulta? Nakatukod ta ning dagkong mga buildings nga mo cost og millions. Nakahimo tag mga events nga naggasto og millions. Tungod lang anang 100 nahimong sikat ang ato dinhing parokya tibuok kalibutan tungod ni anang ginagmayng slot nga hangtod karon ang itawag nako Father Slot sa ubang mga followers. Lingi imong tupad. Ing napila na kaslat imong napalit. Matanawa. O karon ra ba ugma na lang ko mo update ninyo ato untang hutdon karog palit ang atong is in HG. Pero naapatay mga 12,000 or 11,000 kaslots nga wa pa mahalin. Tag 100 ra gid na. Kung kamong tanan mo invest niya na, mo palit mo, dako kay nagbungas niyong kinabuhi. Na ay daghan, di na nako maihap ang ni-text nako nga ang uban amazing kayo. Father, nag-antos mis kalisod sukad pagid sa una. Daghan kay kog mga nakontra tungod aning pagpaningil og utang. Pero karon din ako maningil og utang, Father. Naminaw ko nang imong wali, nagsige na hinuong kog palit ni mog slot. Karon daghan na kay kog amigo, wa na koy kontra, wa na sa koy utang, og nilambo og maayo ang among panginabuhi. Na nakoy anak sad, nga ni-graduate og college, maisad og trabaho, mga inana ba? Salamat yun, Father. Pero kana mga daw kayo, mag-adam ginagkaot-ot. Kaya nga naman kada adlaw, sige kag dinaw, nya matod pa ni Kristo, alaot kamong mga daw kay bisan ang jutay nga naa ninyo
kuhaon pa. Bulahan kamong mga manggihatagon, kay kamo usab paghahatagan, og mas daghan pa, siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Gilingay mong tupad. Katapusang lingi. Lingi aba. Ingna, sugod karon, magsigi nagyugkog. Sige na. Magsigi nagyugkog. Panghatag. Anak yun, sige nagyughatag, siging hatag. Kamo mga asawa, hatagin nag I love you inyong bana kada adlaw. Sige hijog ingong I love you. Before you know it, ang imong bana nibiya na siyang kabit. Di ba? Kanang inyong mga anak, sige ingong I love you, sige I love you. Before you know it, ang inyong mga anak mubiya na sa pagsigig cellphone, addict anang computer. Sige lang yun. Ay pagsigig yaw-yaw. Kay sige sa kagyaw-yaw, sige kagyaw-yaw. Before you know it, you will be surprised. Ang imong anak nahimo na ng terorista. Ana, itanom ang liso sa kaayuhan ug sa grasya, mubunga ug kaluwasan. Muna ang atong pagdebosyon ni Santo Niño sa iyang pagkagamay bata, mubunga unta sa tinuod nga Kristo nga mao ang atong kaluwasan.